دچم مستا کالم دکتر اکرم اینن اکادمیسین میوانه منه که روجاوای کردستان باش دشوپینه روسیا باش ناستکه سیاست روسیا باش ناستکه دکتر بخیراتی زانی پرسه که خازم اشته بکم که او پرسه هر کردکیه چه لروجاوای کردستان چه جیل دروای روجاوای کردستان پیش روجا بشه روجاوای کردستان دبچه ددما پیشته گلک سپاس که هر همی کاری میکنن راست پرسته گله گرینگ و راستی جی هر کرده کی ولا پاریزی علی قدر دکه بیامن تبي حمو ايش و كلامي البيشيا روجافاي كردستان نها بونو نهاوي هنجي هبن باحتمال خرط وقت الجورديار برحيف راستياك تعالى لي از بخوش باشا روجافاي كردستان گشبينن و بلجي كاغد المخيمه بتر چند جرار رپورتاج کردیم به تکرار کردیم از ده حسبینیم که روسیا و امریکا لسر روجاوای کردستان لحف کردن و او لحف کردن جه حف کردن پوزیتیفی که اوی کرد ستاتوی که بستینن به گمان او ستاتویش بومه بلکه هنکی نه تمامی اشکره لی هنک عشراتی وی جهنه جبوی ده از دپاش روجاوای کردستان گشبینم یعنی بیامن لور هنک تشت که سر ملی روجاوای هزی سیاسی روجاوای کردستانی تایبت و اما حمای کردا کرد بکاربن سیاست که معقول و عقل سلیم و هنکی بیک سرگرمی و بیش شعارات و پوپولیزم کاربن روشاهی باش خوشک بخوینن درس بکن و کاربن باش فهم بکن لگوروی کاربن سیاست که مثلا یعنی سیاست که ام بیش به تایبت که امریکا و روسیا بهتر يعني قالب الباراليل سياسة أمريكا وروسيا ده يعني جبرك أمريكا وروسيا راست تشتي تعال كان هفته بريك أمريكا لسريع كانية كر بري أمريكا روسيا العفرينية كر تفيفان حمو كما تفيفان حمو تشتي نخوش بوان جبو ما دي ساجي از باور ده كم روسيا أمريكا لسرستاتية كجبو كردال هف كرنه وش خد تشتي آنقا ده بكايد بخون بلكي تشتي جرينج هي جاي كم مربيج تشتي آنقا أساس دبل روجاوای کردستان که ام بیشن ترکی وری اگریسیو ایران گلک تبله هویا ام بیشن سر حدوده باشوری کردستان روجاوای کردستان دک اف همو عشارتا که هدی پروسس روجاوای کردستان بس بر به چارەسەر یک سیاسی دچه وش بویجی اف دولتان تایبتی ایران و ترکی باش دزانن او بکی مای پلان دیمت زانن اگر من زیادتر دزانن که روسيا وامريكا برسا كرداد الهاف كريه واز باور دكم حتى از ور قانع ك جواج الجوتن سرچ الهاف كرنا يعني اوجي قانع كرنا جبوي از باش روجاوي كرنا دكتور نها رنگين شروج گركه لگه مرابو لعالي ديري كه مثلا قلت هزن امريكي وروسي بهفره يعني كلا كهفره درباست بنو دچنوتين وكو كورديناسيونك دنابرا وان ده هبه لدوار سياسي ده جي تدويق قناعته ده كوه فكره يعني هلوست امريكا وروسيا همان هلوست به درباره روشه سياسيه روجاوای کردستان ده دما پیش ده از باور دکم دوار سياسي الهف كرنا كي اف كرن خو قاعده بخوين حتى اسكارم هيك دور بچم يعني بري كهاتنا امبيجن رسپوبلیکان سال امریکا هین وقتی دموکرات سر حکم بون اگر باش به بیرات بلکه ما به هفت جاره که بحث کردیم و بدمه وقتی جون کری وزیر دفاع دولت که امریکا لموسکو او لاوروف 8 ساعت تا جوین چیکرن پشتی 8 ساعت تا در کتر گوت مال سر فدراسیون کستوری به ولاته که فدراسیون مال هفکر او لاوروف به هفت در کتر بیامن او پروسسال هفکرنا دولت که امریکا و روسیا جوی داره دست بکره بگمان جوی داره دست بکره او پروسس بجوینا هستینکی و پوتین و ترامپ و پاشش به داوی لإسرائیل که نابینا سروکی استخباراتا امریکا و روسیا چه بو لوی داره شکل داویستن یعنی شکل داویستن افتشتی آنکاد بل روجاوای کردستان اساس انجام وات صنایع اگر تو بالا خود بده کاغدل بخوین از تشکی بپرسیدش که غریبه یعنی تو بالا خود مثلا به اسرائیل اف چنداک بدنگه بله اگر وقت ام دزان اسرائیل بره دمه بره یعنی ما هک وسه ما هو چار ما بره تشتکی راست بله در دکت قلبالغ ذکر ام پش گردان و ام کردا و پاریز لی نهاجی او دگل کردان از ادوی قناعت دادن لی نهاجیه بدنگی تشتید بالقول حسابي وانا لقول دلي وانا تشتد به او هيا واجي هي
و دویاجی از تشتکی بیجم تشتک او تد اقناع بونه و گارانتی استندنه یعنی اسرائیل گارانتیش روسیا و امریکا استندیه که اوه ترکی و ایران سوری درخن روسیا و امریکا و اوه سوریا پاشارور سر اسرائیل نخطر به تشتكي دكتور مثلا انت بحث كرنا يعني تزاني عفرين نفوذ روسان بو روس عفرين دركتن تركتنا عفريني آلي سري كاني وغريس بي او دفر جزيره نفوذ امريكان بون جبوكو امريكي وترك لاف نكفن امريكي كشيان تركتني يعني كرد تزاني تبيجنا كرد دف زمان جشير شوتي بفدو كرنا يعني قلت بلكي دورجي دف بشوتينا ليه كرد كارم بشتا خب كي قريدن يعني حتى هاجي تدوي باوريه داي كودفي كرد باوريه وان بسوزين امريكا وروسان ورا قناعت امریکا که بخواد توی زانه د سیاست د پر حیف که باوری و پشداین و چیک حق تو نه دبیم روف د سیاست د کار به ماکسیموم برجواندی خو او پراگماتیک به پاریزه لور از حسبین روسیا جی امریکا جی جخنها او کردا مجبور ناکن لگل مبن ولدجی ادنه به يعني كرد بكارب جبوش بريان هم كرد بكارب سياستك معقول بمشينن يعني روسيا وامريكا خوان لهف كري سر كردا از ورد حسبي از اقنام ابناء از نهد بيجم افصال كيفرد از چند جرا تكرار دكن روسيا وامريكا سر كردا جل هف كرن يعني قصدام سر قال اتصال هف كرن يعني كرد خدي ما فكي دستوري بن لسوري دربي مثلا عسكري دربي مثلا عسكري از ريال تيسر اقنام وبفياغري تبع اساس عسكري يعني انا قال لك كرد بحث تزاني رايا قشتي كردي دبيجنها ياسايا بنكاي اسوريتي افاكرون جنيف كرد هندك دن كرد كان تاثير بكن از بخوا كايد بخوي ورنا فكرن يعني تزاني امن سويسرا ان المانيا ان السويدن امن ولاتك امن روزاتا نافين دجي روزاتا نافين تشتي وها يعني ياسايا بنكاي نظام تشي تشتي وها لهفكرنا سياسي تشيده بالهفكرنا سياسي نك ام بيجن وقت المانيا السويد دنماركا نظام خلقي هن رايه خبدن او يا سايا قبول نو هاي يعني جبويد كردك جيتده او بنجي كرد جيتده تو فرق تنه اخر اوانك الجنيف هاجفيان او يا ساكي تشيكنه فاشي جوي بين بردسته هزي مزن او شكل داوي بدنه و يا صاحب قبول كرم بري نهار تمام سرگوتنات بري نهار من پیوینک به کامران حاجورا چکر کو اندام کمیته تنگ یا دستوری کوش 45 کسان پکته 105 کسی و جیامان تشت گوت لیزانیش بو تشتی بالکش چه بو مثلا اوکی ولادیمیر پوتین جی لاوروف جی دبیجن کو دوی مافیا کردان پاراستی ولی سوری یعنی وکنه تو لی اف خازم وی بزانبم و چقاس روس لپشتا کردان بن جبو کو مافیا کردان دستور سوریه پیش روزه دا پاراستی به از بخواد ویاد سدیست قانع امکان دل بخوی تو جمی چتر سوری ناس دکه جبو چه تو دزانه لسوری علوي هندكايه دنا علوي نسبه لك هندكن يعني علوي جبوروسا بشار اسد بشار اسد نهائي مؤقته يعني بشار اسد هي هر ليه حصابي الروسا السوري لسر علويايه حصابي روسيا ووقت دزانه روسيا بريابه هكي دم هذا دولتا سوري اوبراسيون هكشكري دناب استخبارات دو اورديه ده همو طرفي فاني ايران واسد اويتن طرفي خوانينه از دخوازم امچه روسيا ده حسبينه علوي وقت بري وقت دمي برياشر نكارم بسري اخوا حكم السوري اداره بكن جبوك علوي كارب السوري حكم اداره بكن دبي طرفك السنه السوري بعلوي ربه او طرف روس ده حسبينه او طرف هري كارب علوي السوري ده بك كردن اف طرف السنه يدنه او علوي تزانه هفدو يعني كيسب هفربينن تجاري هفدو عفوناكن جبوه ده روسيا جبوه چه وياد فكره روسيا ده حسبين اخر اوه شام دستوي ده يعني سوري يعني او امريكي وتاليل هف بكن يعني او تعويض لجيكين ده امريكا وسوري دستي روسيا دمينه روسيا ده حسبين سوري دستي مادام دمينه دبي علوي بطرفك يسون هف بكن جبوه استقرار ده سوري هذا جبوه يجي هري كارون كردن جبوه يعني نك روسيا هقاسي عاشقه شعبي كرداي بيبرا حق كرداي روس جبوه خد حسبين علوي وكرد بهفرابن دكارن سوري اداره بكن بيك بروبلم مزن هذا اف مثالاوي كاغد بكون از دكارن اگر تبيراته
ev misal Rusya sala hefteydi Başuriye Kurdistan'ı o hükümeta merkezi Bağday'da ev tecrübe kararının. Vecayı Primakov bu nabençi. Wezîrê Wanî derve. Yani nahar Suriye ez hasibim Rusya hemen tiştî dike. Kurd ve Aleviya biginin hev ji bo karibin hükümet Suriye yani Suriye kişi desteği xwe bêlin lê ji bo Kurd ve Aleviya rabin Rus de hasibin ji Aleviya jî dibêjin. Belê. Dibe Kurd memnun bin. Bu Kurd memnun bin dibe Kurd heqekî bistînin. Ji bo wê ez de hasibînim yani garantiya vî işî ne evqas Kurdin evqas Rus dixwazin. Belê. Ji bo wê. Gelekî spas. Doktor Ekrem Ünen, akademisyenê Kurd ji Stockholm, paytexta Swêd.